Pau ke saya me gon ke mamata he ta channel pa ke subscribe me mo ke ta channel. Vam ke ble i program ko ni ke mahu inga ko e hoko a sisu ko e otua ko ai kakano. Pe ko e hoko ai otua o kakano. I e ko sisu Christ. Me gon ko famanat ko e Christmasi. Ko famba ke fatoanga ko uhinga i o Christmasi ko e hoko ai otua o ai kakano. Ko hoko a fola o kakano. So la de vesi ko ni mission mai raki pe na e hoko a fola ko kakano. O ne foto no tapane kare i tau lotolotonga. Pe na tau mamata ki ono skaina. Ko langi na e tau mo alo tof pe ta ko hao me ene tamai. Ta ku ne fonu i kresi. Moi mon fola tonu i tau eiki. Renga me ni mau ne anga whakailo mai dek tauton koe mahu inga ia o e hoko a fola o kakano. Koe ulu aki, mau inga ni hoko a fola o kakano kene whaka ilo mai ai otua mo iai ai otua. Tanga e veo ina e whaika te au e kua whai a koe taim na wako e koe se tau tai ma ko ke tau. Ta fit pe ve taim koe ni, te walu fitu. Nau veo i, pe wanga ve tau ilo koe otua. Me bangana ke kia na mana to hatari. Pe na mau nofo i pe mo i tālaa. Pe iai kua ha otua. Pe kia anga whewhe te ilo kia ha otua. Whewhe po to kau koe Kristiani ki mui. O ilo ai ta koe tāri i eni a sion vai raki. Pe stafa. He tala mai he vesi raka sione. I he kamata anga na iai a fola. Pe na e otua a fola. Pe na e whea ngai mo i otua a fola. Sai, ai koe whakau koe e me tui ke Kristiani. Koe otua koe toko tolu. Koe tahape. So ko whatata ni ma, ko ni mahino tahai. Toko tolu ke pesona ke e tolu. Ia e toko tamai, alo, me lau maare ma on. Toko tolu ka koe tahape. Koe tolu otua nge koe mamunga. Toko tolu tahape. Koe pesona hono ua. To pe ko persona uaki ko tamai persona ua ko alo persona tolu lau mare manu persona hono ua ko alo ko folai o tu ko alo ko na e kamata anga pe moe o tu ko tamai ko toko ua ia o toko tolu taha i o tua. Moina me ko ni ko wa mamonga ia to o whakau ko ni tau toko tolu ai na toko tolu o tua. Ko uhinga ia to itapu. Ko ia me to itapu tini whamatala ia tolu i o tua. Whamatala mau pe to itapu baptaiso si isu wongo mai re o tamai. Hifo mai lau maari e tatau o lupe. Ko alo e ni o kutu ke whai hono baptaiso. Sio? Ko ia hasino ia tamai ko re ope. Ko ia hasino ia lau maari maani ko lupe pe. Koe ai kakano koe ai otua, koe aloe. Po mau inga lewe te tau tau, koe tau ilo ai. Ai iai ai otua. Ka inga koe, me beu makehe ake loto a Kristiani me ato e loto. Ke ilo Hindu ia po koe hao nau toa, ke ilo he Muslimi, ke ilo he Puta ia po koe wheho nau otua. Kau ilo he Kristiani ia kohono otua na e hoko mai o ai kakano. Kono mo ni, ka bona ta iai i senturi uruaki i kāreri. Ngai kolo koe na whanongalasi isu, Kapaneume, Kena, Nasaret, na atamamata tonu i he otua he ne hoko ai kakano. Ko mea utanoa ke apostol ko sione ni raki tohi. Seria sione raki sione vai raki, pe sione ai. Na mau mamata ki he otua. Na mau whaa ki ai. Na nerea mai. Pe mau maranga ia ke te kumoto. Aia, na hoko kakano ke ne whaka ilo mai e tau tolu iai ai otua. Ai iai ato. Kono wa, na ne hoko kakano, koe hui ke ne whaka hauwhi mai otua ke te tau wa hauwhi mai otua. Tala mai, na ne whoko tuo no tāpane kare i o tau rotonga. Ka inga koe tāpane kare, koe uhinga pere ai koe apitanga, koe nofo anga whakataimi o e otua mo ke tau tolu. Koe tō me toa wha. Tāpane kare koe na naulanga koe whinangalo e otua hifuka mo sese me mounga o se ne mamata ki he tāpane kare mo nia koe e langi tāpane kare e koe huge e o tau eiko si sukraisi ta mai he pelu
mono ta ko fe lau ia e hu ita ngata ma tau tolu ne afio ai ko ta pane kare te tau fo ko no pot top tapu hiri tau pekia ko hiko si su ko huke me tau fe lau na ha mo se pa fega tua ke langa ta pane kare ko ta tau ia me na mamata ke ai ke tu he lotonga ko na fononga to afa ko ke afio o tua hona lotonga ko ia ni tu ko Hale mai tua tau vaf, ko weke tau lava sio ke o tua tau maa vai me o tua se nes vai tolu, ka pusi ki tau tolu ia mehe afio anga e o tua i teni, mehe fe tau laki anga me o tua i teni. Ko tau toka o mai ni o tua hale mai o tua ia o whakavaofi ia, ke tau vaf mo ia, ai vama, o tau mai he tana hime moritonio pe koe a fifi o kuori o aku osma alang. Ko hiki main alang e tu o tau lotonga. Ko hiki tau whioi waaf ko Immanuela e. Ko o tua o afio e te tau. Boga whiwhiri a honi. Peka hae whainga o tua ko whanonga mo koe a honi. Ko o tua koe na whiangai me ngai mamahi. Ko o tua koe na ne lava whanga toko ni mawhi a ke mai ni mamoi kai ua. Ko o tua koe na ne lava whasilo ngo i matangi mo tahi. Ko o tua ea ku haere ma hiki ma tau vaofi. O hoko ko Immanuela e te tau tolu a Christ. Kono tolu. Nā hale mai ke ni whakaino hino e tau tolu e uhinga o e mo ui. Pena tau mamata ke ono sika ina. Kua langi ta tau mo alo tof peta. Kainga koe tau mo e tau mo ui. Ke tau mamata ke langi o tua. Pak whakahae langi o tua ina tula. Ko meu ke hata heten tai ilo o tua. Ta mai loma vai rua ki te tau tolu. Ngai ulunganga o tua ko tai ha mai whakahae na tula. Ka te ke sio ke whai toton mai o tō mene whai mo oni hopo mau pela ai pongpongo tō pe tō he fiafi. Hopo mai whetu u o ka tō e po uri. Ka te ke sio ke mafi o tō unihanga no o tangai koe uha ai vai ko ia he ata. Pene tōk whinangaro ke ngangana pe ki funga e whonua he taimi o ngangana ai. Ka te ke sio ke manupuna o ata. Tala mai o whawhanga e ki mahino e une toko nake me akai ki o te tau hohaa ke me akai. Ka te ke sio ke lire e vao, whahai, mafi me nau e o tau nanga whakateunga ke tau mo. Ko nā tula o ne whahai langi o tau koe uhi ke tau tui ki he otua. Koe koe ngā ke tau lotu ki nā tula. He koe meru tau whai koe tau ai tolu tāna ka paura lomo vai uaki. Hanga tau tula whakawhetongi ai langi koe o otua. Ake ngai mea mate. Tau rota toke manupuna, rota ki heika. Rota toke mena ne ngai, kana uhinga e tau mamata ke no langi ke tau tui ai ke otua. Tau whakatoma pe ea tui ke otua. Pakoi uhinga e ne hoko mai o tau mamata ke no langi. Koe ke tau whakatoma pe whawaiwai e tau mo ui. Tau mai apostolo ko paura e lomu vai tau. Ke fuaki e tau mo ui. Koe whei lau ke tapu ke mo ui. Ke hoko ia, ko e tau lotu whakalau mai, ko e whai I lau maari e ia, ko e tau lotu. Kono wha, ke ne whakailo mai e iwi a wholofola, na ne hoko a wholofola o ka kaino. Tara mai, ko e ki kau poto na wakto e tapu I Nusila, ma ngai whaitu kei keu, na ngai metotisi ko ni Amerika, ma United Heni. Tara mai, na tōku kake toi ha ao ngai toi tapu e te tau tore ahani, ko mena hiki tohi e kuahiri. Ko e uhinga hoko a wholofola ai ka kano, ko wholofola I. Wholofola koe o tua koe na hiki tohi. Koe ani ai kakana koe ke tau ilo na mai wholofola ke te tau kono mo o niko sisu. Pea ka pau ke mo uia sisu. Oku mo uia wholofola koe e te koe. Koe ka wholofola na mai ke ako whakata mai peo tu ke ta whaki. Na e uhinga mai wholofola koe ke tau mo ui ke whainu hino ake me ke tau tui ki ai. Me ke tau whai ke koe me ai na e whai he eiko sisu koe. Koe me na e whakasino he eiko sisu koe. Whao si leo. Na ne hoko o kakano koe ke ne whakailo mai ayanga o e otua. Tau whanofi whiri o pe nofi moslemia whakaukau koe otua whai hou hao. Koe ke ilo he putai pe whainga otua whewhe otua una lotu ke hange pia whainga hivi o natula. Ka tau tolu tau ilo e tau tolu e otua o tau tui ke koe ne hoko mai o ai kakano. Tala mai na nau mamata ke au whonu I e keresi mo e mooni. Mana tue e au gane whakahai koe e he otua ia ke Mosese na ne haere maa tuu pa ne hanga ui hono hingoa ko Siova whai mesi mo alo ofa I nau tolu apa se ke te kau I kai tene tuku ta e tau tea ai halaia sio whai mesi kau whai mo oni whai mesi whamore more kau kai tene tuku ta e tau tea halaia mo se ko meu tau ilo I Kolosi I Kolosi tau ilo ai e whai mesi e otua hune whinangalo ke tau mo ui a Christ Tau ilo e ne whai mo ni e kua pau ke tau tea e alaia.
ko ho hala ia mo ko hala ia na tau te he Kolosio Kraisi ko me fe ma ke tatui ke Kolosio e ko Sisu Kraisi ta ma he himi kala e lo tu ha eki o fa mai ko eki ko ne ai ka kano ha eki na ri o mo oku o to ke hawa eksisu malo at ko i ko o mai fo fora ko en o hoko mai o ka kano ke mau mo ui e Sisu Kraisi ko mo fa mo ui amen manto ko ke sa e tau channel ko ni pa ke subscribe mai ki ai Marabit mo me mai mo me a tua fa